ole clear tu le ngai thatu zong zong te in zawain chi bai le vekule hei tun lai chu tan hril lam boruak in Mizoram adeng chu ka ti chuanin thil chi hrang aron viral na sa a mi puiril su khek po adang lam na sa ani tikhanin marinai bo thu kan hria a bo kha tikhani Mizo danangin ni sari te an zongan mulo nuwa anan mulea a thi dan rap thak taka wangin a mi then khat te chuanin pupe ka te po an kandem in andem hiala ti chuanin puwanan na special reporter on ti chuaka mi puiril su khek kha adang lam le dor me ti chuanin marinai chung te lam khan ti khan bung ro thier chuat te am phal lova ti khani mi puiril su khek adang lam le ni ti chuanin Tuesday night merin marinai bial paseken ti meyang o kha aron kom vele a ti chuan kha khan boruak kha aron siam danglam le ni eng poni sela tun video chuan hey Tuesday night mary hian in post aron siama justice for a bial pa number 2 tan phone thar aron tia kanan share photange ni zana video karon ti chu atlang walte chungchanga khan ni zana tangin comment le post ranga a phone kha police te khan pelet vat ro se ti le pima pui a phone thar man tur tho kho mang uti message tam tak le kho lak sen lo ka dong chur maya leisak ka du lo wang ni mi lo vin khatiang lam kha karil ruwa a mi lo wa min fin chuwa ka lo me police te pek let le hun nga don chuan kum engzan nge case zo fel nan hun adu don po hriat ani lo wangin le khatianga tho kho ngai lo khan hei vo in hian cheng sing ni man ke man ka leisake o phone accessories earphone temper le pop socket chu the electronic store Peter Street khatla Aizol Hospital building te khan anlo free gift ve thunga hadam takin om toro o engponi sela pima pui khan te hianin aron koma chu kom mai bia lama hei cheng sing ni man ngot phone a leisaka afel viawani kan share zel photang atriam pala khalok apa alu apiangin an khungtel ve zel mai boxia justice for a motor siam puipa an khongai khak dun hle ani voi khadang chu hanin komnon le ta ila kha khan soi tura langa churing viau ma ila tun khesi chu lu sun chung te ngai tu chungin heti china hian du to ki tha ka tia heti china hian ti hian ka channel atang chuan investigation zo ma churin thu bak soi tura omri tak chuan lawa wangin investigation zo fel hun ngakin idu tok mai te ang uo ka channel Tuesday nightmare channel min lo hlut sak thina kalome ni man nuam vek ule aron tia hei thalaka kan hui opo sing ni manania pima pui hi mi sual tak le ril thalo tak pu chu ani lo ti achiang rangani ti chuanin hei marinai thi na chungcha hian police nu chuina lakal me kania pupe ka tol thattuwa pu le rin hel me kania amaro chu aboral to sia kan ngai tu atur ka du chu hei thil sual hi tu te po hian in ti theina chan se kan nei vekani amaro chu Christian kan nia Christian po lo ni kherlo ma sela hey Muslim te Hindu Buddhist ani mo Jewish Juda ho po ni sela thil sual min mi poi soi zonga poi an khoi reng hi chuan poi khoi tu te hi an tluang chhun zom ngai big mi lo ani khovel movie true story based an siam true event ang chi te po hi film hunom tak te po hian enila mi ril rutina hnem le tuk te mi mangai na nei lo lituk le o mi chunga ril ru chhia putu te hi an tluang ngai lo tin a big takin mi nun na latu ang chi te phei chu kan bible dan takin bible ate po he kan muatin hei i kan mi zo trong upa le kan mi zo trong una te po atamani mi tual tha ching chu an mui ngil ngai lo thu te ang chi kha atamani chu wang chu ni tual that kher lawani po meichia mi pan in ngai zona ko nga po meichia ril ru wati nat li tukang chi tele mo mi ril ru na wa siam na tukang chi hi a thalawani eng po ni sela tu na tain chu marinai khia si chu mi puiten kan ngai vena thu chiang po hret kan chak police tamin thu chiang an ron na ti chuak tura ngai la tin puwanan ti khan special reporter on peto bokatin Tuesday night mary pima pui hian in reporter on peto boka mi pui ril ru hi athledwal dual mai ani puwanan reporter on pea ani takang a kan tia Tuesday night mary ti khanin podcast ang reng tawaron neya ani anga kan tia han zel din thu bol hi atam em ani he case be ka hian chu wang chunin tun trumatan chon marinai case be ki chu zoram mi pui ta pon i soi loi hi du tokila lusun chung ve an oma an ta ngai thak rom tur zonga lokho saka social media comments rap thak tak tok zik tak
comment lo hnu chiang chi kha ban san tum ma thato kho meng poni sela trong trai pui an ngai na saviawani already tunin he top khanan ZPM press release press conference kan enin kan thlir kan ngai thla tu lai chu hileng pui ramvel in chu boru ka kha pu hriat upon FBR on ziaka noi somvel a boi pui namana anu pui akauna lu thu te poron ziaka eng poni se he boi na hi chu CBI lampang hianin ron kutken mai to sela a boi thakete input ton reng lo hian thudik thu chiang hi hriat lo lo a thakop mai a top khanan thlir howang go ring go hian ti mai go kubila chanzo ba ani hi chu kan thebe kanga ZPM le dia chairman ania ti chuan ka vei lam chi a thu hi usila nun ne ma ania ani hi party ya vice president le ZPM media committee ya advisor ania ti chuan a vei lam chi berason ku vanal chi ma pachuau ZPM legal GS ania Ukela tuan ki maka, ukela tuan ki maka, lo tu sahut gaya, macam mana? Utia, ani hi ZPM media committee advisor le, ZPM PSC secretary spokesperson, ani ya. Dicuan, ni kau nak hian parti lam, atangin, atai ni ron troy oma. Ông mang khá đinh bay là GS Engineer Vanal Bu the Chinza organization te abida abing mangmali kilometer party secretary at Changin GS le secretary ng bosa atin when he miron tel kui bokani ku Jonathan Thanglia na GS technical boka into TBC te GS organization le secretary dan te kan senior te ko anom dua le phone lama te ko no me in party office le lúc lại unit cho trang in kalau bukan ni kalau me alo me hey voin January ni som thum pakhat sang ni som ni paruka inrin ni hian Aizawl Press Club MJA te ma Indian Air Force in leng puile CP ram alak chung chang a thilom dan puan chuana ti hun kanon mangdo na ni a MJA member te chi bai kan bu ka cheu tunlaya kan ramathil thleng mitin nga event Indian Air Force in leng puile si phiram an ho tur chung chang puan chuana huna min troi om na lom thu ka soya kan ram himna turata na ZPM party in trilrufim tak pu chung le ram lak dan acquisition dan dik taka IAF ne na ram ho tir tura amhalak na kanon puang chuak do na ni zau taka min puan zar sak turin kan ngen ngal bok a cheu pakhat na atirin IAF te hian zo puitlang theiria ram lungleya ram acquire an duwa the Mizoram Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act 2016 atoy zongin MLARR Act 2016 mga malak antum zeta nima sela ni thariat sang ni sompariata IAF Defense Ministry lamin Mizoram Chief Secretary nena zo puitlang ram acquire antum chu andulo thule mun rem chang anzon zel thu thlenin le mun zon pui turin Mizoram Chief Secretary hi anon nge ni ni sompanga thasari sang ni sompakua headquarter Eastern Air Command IAF chuan Secretary Revenue Department nena lengpui airport chevela le lungdai tlang dunga ram duang an mu thule DCI zol chu mala tura khiat tir tur le no objection certificate te an mamo thu a khiat tira Revenue Department chuan niriat thasari sang ni sompakua khan DCI zol hena khiat tirna pe in atul anga survey tu le report po headquarter Eastern Air Command Silong ne na submit vat turin atia IAF in Ministry of Defense atanga in principle approval an mu thuai chu thil tul tak ni in additional DCI zol chu single point contact among tur le technical area requirement thila coordinate tu tana
mang turin MNF sarkar khan arwat ani ni somni paruk September sang ni som pakua khan Aizawl DC chuan senior officer in charge administration headquarter Eastern Air Command nena ramman po chengza somriat panga per square feet ani thute in principle approval awm to thute ramlak tur mun te hi ramman tangkai lo baren len ani a khotwal mi te pon har sana an siam lova environment clearance le rehabilitation po engma tul ti tul awm lo ti in lekha athonani ti chuan additional DC Aizawl chuan Command Air Force Defence Office Silong hena ni som tharuk sang ni som ni khan no objection certificate chu athon ta a he lekha hian chu no objection certificate chu IAF lekha ron thon ni som ni pakhat tharuk sang ni som pakua ami be chan ani thu atar langbok ni thakwa sang ni som ni pakhata DC Aizawl chuan Defence Estate officer gawhati nena GPS coordinate sa thlap survey map thonin ram nei tu tele khotlangai ote nen until phut te soi ho puina meeting po ni somni panga thlakwa sang ni som pakua an nei to thu te hret tir boka hemi tum hian an phut te soi sel an nei te ram document le record te uluk tak en di kho ani thu te ram man tur soi fel ani thu te le ram man po an soi ho dan chuan square feet a zathum te jani somnga te ania atopa ramman po an pomtlan theita ka chu chengza somriat panga per square feet ani thu IAF nena hian hriat tirani DC additional DC Aizawl kuta indoor le malanga tura thun na sang tak pek ani awangin outright purchase of land le negotiation chu DC level hian ma ala zui ta zelani Rafekler Act 2013 Section 9 le Section 40 dan tlo chanin state sarkar chuan thunei na ani angin social impact assessment chu national security hill ani awang le aman mo thla ka wangin danina phalangin SIA hi exam ani ta a SIA exam hi tulbik thila sarkar ma salama po pek fo to thin ani ramchu compulsory acquire turin preliminary notification section 11 in thunei na pe kangin ni som panga thanga sang ni som ni panga revenue department chona chuata a IAF te an man mo wangin section 11 clause 5 in final declaration notification chuama a preliminary notification in a phu te chin felnan thani chung IAF te hian sarkar an nge na ram nei tu te nen anin biak ron fel to thu an soi wangin phalsak anni revenue department nena IAF le DC Aizawl ten final declaration notification chu tura an ron dil chu revenue department chu section 11 noya malak tu te ala felem ti dan in aphut anga hian masak adu awangin ni kuat thasari sang ni somni panga khan DC Aizawl le kha pe in zona siam in revenue department chuan thil tul te adil le te ani ni som panga thasari sang ni somni panga DC Aizawl chhana le kha chuan ram nei tu terem ti na tele chul dang te ti felani thule section 40 clause 4 in malak dan tura soite tam tak zo kim ani thu te soin section 19 mangin declaration final notification chu tura adil chu preliminary notification chu ni som panga thanga sang ni somni panga tanga chiara ni som ruk pani na ni somni pasari thasari sang ni somni panga revenue department chuan final land acquisition notification chu a chuata ani ti chuan final notification chu ani ta ka wangin land compensation award crore za som ko pasari noi som sari pariat singa sanga za som nga panga chu defense estate office Gauhati in DC Aizawl account na a deposit to thu chu DC Aizawl hena ni kuwa thasari sang ni somni panga khan a hriat tira DC Aizawl chuan ni somni pali thasari sang ni somni panga sarkar approve adil ta boka sarkar chuan DC Aizawl dil na chu uluk takin azir chianga honorable chief minister pompuina in ni somni pakhat thasari sang ni somni panga lak ni in honorable CM ina pompui ma ni somni pasari tharuk sang ni somni panga
ni som ni paruk malam a khan DCI zol account a hian sum hi thun fel alo ni dei to honorable CM approval lak atanga ni kuana ni khat thlasom sang ni som ni panga compensation ni khat thlariat sang ni som ni panga compensation award chu approve in he mini vekhian DCI zol chuan order for possession of land chu achua zui veta ani hemi chin hi apoi mo zual document tam tak a oma avaya lak chu vek khan hunte a heka anin nin oma po akal theya apoi mo zual a connecting ho kha tikhan kan han la chu kani isoi zom zelang u honorable chief minister in approval apek chungchanga angai dan han soita ila he thil hi kan hriat vele aizol dc chu local puizui to lo turin hriat tirani a thil om zia zo fi ani nu in a document kan kowa chung document te chu en ani nu a sarkar ma salam huna thui tak kalpui aloni to ti le sumpo sangson ani to ti hriat ani ta a mimalram nei tu te le a lei tu te inkar thil ani awangin achunga ron nang hian tuna chuan ani anga kalpui ni mai to se ti in CM na file athen ma ni somni pasari tharup sang ni somni panga leng pui le sipir aram leina sumchu Mizoram Rural Bank Aizol DC account na anlo thun fel der to ani ti kan soilan to kha sarkar ma sahun laya anlo ti to tele ZPM sarkar nuwa revenue department in film khur thei ang bera akal pui dan enin ani anga kalpui ni mai to se ti chu CM tan chuan ti om tak ani ole he thila hian zui tur tam tak a om nge yanga mi puite pon thu dik khria thi kan chan vo ani awangin ZPM party chuan CBI chui tir nge kan du ani CBI chui tir na turatana mala turatan po hian revenue minister kal chuak ta pulal ro ki ma treasurer MNF jer headquarters ni mek revenue minister po kumnga lai lo ni tole pulal nun moi chuango MPCC senior vice president te hi ani po hi sang ni som pakwa tanga sang ni som ni pani chunga Mizoram chief secretary lo ni kha ania ani po hian soidu se chuan soitur tam tak ane anga anni pani hian CBI a hian FIR thelun ngei se kan duwa kan lo ngai chang don ani an thelun ngam lo ni chuan enge mo hlau an nei nia kan nga yang an thelu ngam ngei po kan ringa IAF ram kai noya mi puiten thil om dan dik tak kan hriat fi pha theidon ani uluk taka dokumente han ena han chuya an lo in dor ton to dan te an han en le thian MNF sarkar lai khan an lo ti fel thui to hle a an kuya an phuna tuyan pe a lo thei mai turin engkim kha an lo pe to ni MNF khan IAF ne na hian chatu na tan Mizoram leilung hi an lo hal felvek thei mai don ti na alo nia mi puite pon kan khelo review mai thei ani sipir le leng puiram chungchanga arambik thila minglanga te hian puro mingliana leng pui area le puzoram thanga CP Ram Garden Pass number LSC G72 of 1990 le midang pathum te anni ehi sarkar le kha anin dor ton na chiang takin om vekani heng ba ka hian he thil kai noi khe turangai politician te MNF ministry hun lai kai noya le indor ton nakal zela a kheve thei tur anga kan ngai ta chu pulal ro kima ex revenue minister te ani minister hun laya indor na hi kal chho ani Puisram moi ex planning board vice chairman hian rangzo ka mala turin DCI zol anor thu kan hmuwa
tuna Congress Party Senior Vice President Nimek Pulan moi chongo hi MNF hun laia IF ne naram khal tuma malak hun lai khan ni som pani thlani sang ni som pakwa tanga ni som ni pakwa thla som sang ni som ni pakhat chung kum thum chung Mizoram CS ania khati hun laia DC and call to GAD changtu chu Puzoram thanga ex chief minister hi ani bok ani anni hian thudik soidu se soitur an nei hlom nge yanga an ngoi ral don nge thudik in thup an puang don ti chu kan ngak ta thup mai ani MNF sarkar in ram khal tura malak ma alo lak dan him lo em te IF ne na ain dor ton na te hi apulunga khal tuma indor na outright purchase vek ani Mizoram in whom him na kan nei Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873 te Mizoram Land Revenue Act 2013 te hi an indor na kal chho reng akhan soilan ani lawani outright purchase an rem ti lo na soilang mi lovin IF ne na hian ram hi khal an lo tum hle ani anin don na han en khan IF ina lekha anon thon te Mizoram sarkar ina thon te khang reng akhan outright purchase ti hi alar maya ka chawa article 371G au puina SMM to MNF party te hian ram himna soilang du mi lawa he tiang ma an lo la hi nationalism keng to party in tingam tur an ni zel donem ni Mizoram Land Acquisition Resettlement and Rehabilitation Act 2016 dan act nol to po kha atul na nga chuan man the ni ti po a he chiang tu an ni heta MLARR Act 2016 hi 2017 a khan Mizoram man tla kan ni lawe ti in High Court in an nola nol ma sela thil tu la chuan man kha an rem ti thawani atira tang rengin ramlak tur hi tin zone nei sa ani ti document atang te in a hriat hle a August ni sang ni som pariata Mizoram Chief Secretary ne na IF ten ram an momo thu an thlena September ni khat sang ni som pariat hian leng puiram nei tu hian CS ne na ram anei thu a thlen nga la ni som ni pani January sang ni som pakua DCI zol in CS ne na lekha athona phei chuan heng ram pani bak hi Aizol district a mun rem chang dang aom lo thu azia khielani August ni a CS in IF ten ram an du thu lekha manga DCI zol a khil khan anu loka mi pakhatina ramma nei thu aron hril nol mai theite kha mantrang eitum te hian uluk takhian engkim hi atira tang hian an lo ve khiawani lo mo ti hi ngai dan the ani ni som ni pani January sang ni som pakua DCI zol charge la tu in CS ne na lekha thona phei chuan Aizol district a leng puiram ang tlukaram rem hi khoya ma hundang a lo ani atia chu mai ni lovin Aizol district a CP range CP tlang dung khi atlang a sang berani ati bokani khatiang khan tin zone nei ranin ramlak tur chungchang a po hian ma an lo la ni ZPM sarkar in thil omdan alo hriat azir chian nu in MNF in ram khal alo tum dan outright purchase chu a him lo zia hria in len acquisition dan ang thlapa malak tha ati angin malak zui anita a tuna IF teram lak hi a ho tir len lease kalphung ang kalpui tur alo ni ta ani Defense Ministry chuan form om sa mangin rule 7 manga anron deal huna state sarkar chuan rule 7 close A mangin a ho tir theyang outright purchase chungchang hi ngai to chia ngai khop maya Mizoram revenue dana mo len acquisition dana mo outright purchase hi om lovani notification mangin chief secretary in mun jim te kong lai tur engemo Aizol khopui chunga amo
special deuh takati ngai ram zim te poi tok lo china te chon notification mangin an lo ti ve thina ni mai theya amaro chu hetianga ram leilung mun poi mo lu tuk le zau tak pek na turata na outright purchase anga an lo indoor char mai hi amak kan tia ZPM sarkar chon hei him lo wangain March sang ni som pakhat sang ni som ni panga a assembly session a revenue ministerin right to fair compensation act 2013 apud lua house ina pom tak dan mangin him takin Mizoram mipuite himna le ram himna ngai tu chungin ZPM sarkar khan uluk taka ngai tu chungin ala lon chhota ani ZPM sarkar hilo piang lo ta se leng puiram le si phi ram chu len a kui son dan po zom mu mal lovin MNF sarkar khan apulungin chatuana tan IF ne na hian alo khal don ti hi anin dordan zong zong a hian achiang em ani eng thu nge an soi ti te kan ngai changa press conference te an ko ta a nimina congress pon kong zo te anan hoi hot ta a kan thil ti dan kan chianga an du te han soi phot se i ngak da yang kan tia voina helai mun a hian zoram mi puite hne na thudik kanan puang chuak ta ani dan ang taka IF ne na ram hi ho tir tur alo ni tak awangin leng puile si phi ram hi DCI zol kuta a omta ani tuna hian chulai ram chu khulai ram le khilai ram chu tu kuta nge omta ti chu dan ang takin DCI zol ram la tu tura thune na sarkar na pe kuta aluta ani Mizoram sarkar kuta aluta ti na ni chu IF kuta list a ho tir tur chu kan soi tong khan dan ang takin Ministry of Defense IF chuan Mizoram sarkara aron deal alangai don chau ani asoi ma sa sa ten an soi oi om wang ringot hian thil hi ani ngot lo tuna kan thil soi te hi kan journalist kan thopui ten in khechiang duwa a supporting documents zirchian induni pon MJA fraternity big tan chuan pek kanin huamani pulal doma kai hoi sarkar mi pui sarkar hi heram leina thila hian akut afai hle a kan chuan kan chief minister pulal doma hi kum som ai rei CM tura kan voucher ani boka he thilai na kut afai ani ti kan ria a kut fai lo anga ngai kan omani chuan lipse kan ngamani ke revenue minister po hian kangama mi pui ku to om kan nia politics in beina ringmuta he thil hi top lo se ti hi kan du thu samani tu te he na nge heram man hi alu ti te tu te nge man tang ei ti te hi mi pui khet chak zom tak ani nge yanga hunin alaron highland nge i be se yang u IF tena leng pui le CP ram defense thila an mamo thua hian India sarkar chuan air defense atan amamo hle ti hi phat rual ani lawa amaro chu sarkar kal to tele IF te indor na hi aziak uluk ta kan chiar hian lung a chi ani enga tinge kan ramdan himna Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 te Mizoram Land Revenue Act 2013 te MNF ina an soi 14371G te po kan ram himna turatan hian an lo lek lam mi lo le BERF 1873 chuan inner line permit min pe a non tribal ne na ram tiral phallo na te Tin Land Revenue Act 2013 pon Mizo po ni se Mizoram a cheng an ni lo chuan Mizoram a ram pek a phal lo ani chu tiang khop chuan kan dan te hian min hum hima chu tiang ani la ya an man ro soi lar em thin te nam party in ti ten soi po an soi ngam lo mai hi amak kan tia tin outright purchase anga thui deuh mai ma an lo la to ti kan an bu te hian alung chiat thla ka
apoi mani chu wang chon voina press mi te ma a kan thuron puan chua hi azau theyang berin zoram mi pui the an ria sela in pu mona satli ringota politics bola top lo se ti hi kan du dana ni zoram lalpan mal som ro se kan lo me